Presiden Kamigalia SSA School Association uba Aristotle si Rembai uba Aristotle si Rembai mentaka si ulah panjing syai nak tenat pelatengka jongka sorkar jela ya ka jimpen selaman pelaj syaka State Implementation Society syaka office jongka State Project Director kenang bakan la ban siuno ikut tulok ba armna jongki noika SSA nak bentau brai no pra pat kelalengkot kita yau kisngi kidang yaj hande hadu menta menne ngila persyang bian ban boden ya kaneka kam bat ngila labba hadu menta tani kapisa kadang sabit hapo ka account jongka State Finance Department kaneka sau kron ripo sau lak khat riu hajar tengka kabadai ka fund benta jongka second installment kabala pa daka Government of India te kajingkali kabangi kwa banbo ya ka sorkar ba habaya kapisa la deb ban yo nando ka live poetry march arja ko ar te nakaika daw mo kabahado menta menni nakaliang jongka State Finance Department kadang batsa bejaka ya kan ni kapisa ngibo ka jingkapat ya ka State Finance Department banwan syakmat ban pensai hakabay debat kan ni kabenta balay ba kan ni kapisa kadang batsa bej hado menta menni kumbang ya pila ya tibhi ba ngi kino hikay SSA ngila shuim kordit hakini ki benai bat ki sengi ki bala deb syadin te ladaha kan ni kerupom haba kasong pisa nakaliang jongka government kala deban pelai te handai nakaliang jongka state government kadang pensateng la ni kadang penslem bat siu sengi kino hikay sesi ti kalong kai ka ba pensengu deu mensem yangi bat ka kawai kaliang ro ka penpitar penban yangi ki no hikay sesi ngai nakaliang jongi syukwa ban penken mahon ne ba katkum ka jingi keren jongi bat honorable education minister isar lakman rumbui haka atrik jong penai match arajar toar ngile keren dak ba syai haka bay de bat kan ka benta bangin kwa shu ban mi sysurok dak benta bandawa ya la ka jong ka hok